ZPM leader pulal do oman ei ruk na chuan mizo mi puida thinlung mai ni lovin ram leilung le nung cha te thlengin ati chemek ni na soi istui pui bial chung khosang sang tloa zin ZPM campaign committee chairman ni bok pulal do oma hian pathia le mi pui zar an party thunei nan changani chuan ei ruk na do chu an na ma sabera ni tur tho soya thunei na an chana changani som chungin ei ruk na tirem tura malak tul zwal chu zo man an tum tia soi pulal do oma chuan an candidate te chu thlantin an ni hlau chuan ei ru velo tura intiam turin an chamol mol ti soya thildanga chuan an elpui pol dang te chu an phak lo poni theya ei ru velo tura an in fuina sata wangin an tingam lo tura an ngaya an lo ti ni po in an sik soi re don lo tia soi pathia le mi puizar an party in thunei nan changani chuan pension cheng sang khata an ti pun tur thuan soi chu nahma sa an nei dona thlai thar an leitura thlai zongjong lei seng don lo ma se so thing marcha ai eng mun phia te le ani don ti pulal do ma chuan a soya heng thlai thar an leina tur ret po hi bi thia sa ve kani to tia soya kumpuiling le tarim taka an tho chwa thlai thar te chu lok zo kan thral theinan ro man an siam tia soi istui pui biala ZPM candidate Dr. Silara Moya po in ZPM thunei na hnuaya chuan SCDP board ang chi sum tam tak a thlona luan ral na ang chi chu an kalpui vedon lava MLA contractor an nei vedon lava kunha thok tu te an khai chuak don te soi heng ko sang sang an tlona hian ZPM leader pulal do ma chuan an party zom tharte lom luta bung zunga ZPM campaign office a hong hal bokani ZPM leader pulal do chuan is tuipui constituency huan chunga khwangleng sajep wangchia bungzung wanzau lei thumdung tlang khwate atlo pudua chuan ZPM in apiantir atangin be atok na sa atuna phei chuan be ron kan tok meka chuti lain nitin mithar do tak tak kan neya munsang sang atangin reporter ron lud rengani ati ZPM leader chuan kan sarkar veli akan do tur masak ber chu corruption ania corruption hi ni za chung hian malak tul zwalti man kan tuma kan candidate zongjong te hi ka ei ruvedon lauti a thutiam turin kan cha molmola thil danga pol dang kan phak lo mai thei amai ro chu kan mi te hi ei ruvelo tura kan in fuina satawang hian antingam lo tura kan ngaya an lauti ani po in kan sik soi she don rawani atibok ZPM leader hian khwangleng sajep wangchia bungzung zong te tui le dung tlang achangin ZPM zom tharmi zathum somriat pakhata lomlu ta is tuipui ZPM candidate Dr. Silara Moya po in heng huna hian thua soya pudu a hian bungzunga campaign office a hong ngalbok